awan madan. Impakat naman ti kinasarampitingdan. Pwah! Anyaman tinasagap mo at chismisan, Matilda. Ha? Ni Feli anak ka? Masikog ka na. Anya? Kat adan samot nobyo na. Agkasar dan samot taon. Anya nga agkasar. Kainuawan kwarta di lalaki apang ikasar na ka ni Feli. Iso nga aglib-in da kanulatan. Boo! Agbasbasol dala ang itikas di nga raramidin da. Kat anyat mabalin nga ay no talaga nga awan kwartada. Una, ngembasol ti aglib-in asaan ang nagkasar. Sarampiting tumot na jay aka-anakak. Minansa. Takas jay ti inana idibalasang pay. Tila pakirirelasyonan na iday. Alay taka manan. Agsasanga manan ti ibang bakam. Kaagpay suba. Imposible ani kabagis ko kaawan pulime agarang ganjang. Bala. Sa nabalay ta adamot mangitak dari ti sikog na. Huray pay. Basta maditikas jay nga aramidon da. Basol tikas jay. Nakarubwat kayo, ante. Mabantayon. Nay, nagsapa ka mo. Tay, malala, sumrek ka pa'y silya. Tanay, jak pa'y nakapagpulbos. Ay, nagbayag kayo mat nga grumbrubwat. Aldawan. Mabiit laangan. Agpulbusak laang. Mapantan ka anakan. Ne, je bibliayo ahan yung aliplipatan. Aday jay bagkon. Mabalin aya mo ajak alaan day jay. Keimportante day jay iti papananta. Mayat nga rod no kasta, ante. Ninanang mo ngay. Apay, saan nga umay? Adda ka numat aramidon na. Ho, kas jay la kanayon jay inam. Tunggal adda Bible study, adda pambarna. Makamumutin numapanto ijay impyerno. Una, kanayon kumatlang nga palagi pan isuda. Pati ni tatangkan dagiti kakabsat ko. Kanayon ko isuda nga kaskasabaan ngam kaslawan mo ti dengdeng ganda. How, baybaya mo na ano di da kadenggan. Tao ray ni Uncle Mau, di nak ipang pangag dayjay. Kanayon ko nga awisa na sumurot kanya, ang di na kayat. Sana balik ka no, tamakimismisa mo't iti Domingo. Makaamuda na iti biyagda. Agkukuyog dan to nga mapan iti impyerno ata nasukir damat. Ay, wan kaya mante. Naamuan yung diyama ipapan ka ni Judilyn. Ay, saan pa ay? Anya day taaya? Katno adamanan ka barbaro nga boyfriend na. Aya! Ay, una yun day jay ababae. Agsusukat tinobyo na. Enton kwan, agsikog banayn. Wan nga roda. Kaslan, tumat ngamin mabisbisi na ni ti lalaki. No adagaram kanya na, aklunan na nga dagos. Awan pa'y palabsan na. Puli da mo ngamin ti sarampiteng. Hay, awan da gita at tao. Nangisit ti kararwada. Taawan pa'y umnaw nga aramid da. Agbasbasol da iti kasjay nga aramidin da. Nanang, adda kadwa kasi mangpet ni Pani. Naubiak. Ha? Naimbag nga orasyon, nana. Di mo kunak alalaki ti pakirilasyonam. Sana padam ababae, Janine. Ni Pani ti ay ayatek nanang. Sana ka makarik na iti ayat iti lalaki. Basta ni Pani lang ti loves ko. Ay, saan amabaleng? Kaya't mauti agtuok iti impyerno. Sinaam day ta babae. Kat si kamay Panay, sumapul ka iti lalaki a pakirilasyonam. Saan ka tapadam a babae? Ay, makiasawa kayo kiiday iti lalaki. Tapno aganak kayo. Maawatan da kami kumamit, nanang. Ay, basta tsak kayat. Basaul ti aramidam. Agsina kayaw nukunak, agsina kayaw.
Nukas tamot lang. Masaysaya at lang agtalaw kami, nanang. Anya. Ay anak ko, di mo ko matagidak sa inti bagbagak. Ta para mutla iti pagsayaatan yu adwa. Diyak kayat nga agbasol kayaw. Basta pumanaw kami. Kasanda kami mutla mawatan nanang. Malalagarudain. Saan kayo nalapdan? Tadyak kayat nga agtalaw ka, anak ko. Lakay, intamaki Bible study. Si kalatan bakit, tanay, adapay aramidag, ay sibuga kiti bulak. Kastala ka na yun ay! Tunggalawisin ka, ada ka na yun pambarmaw. Apay, di ka mabutang iti kastangar aramidam, ah? Isu nga raw anay tao ka, tapno agdayaw ka, kani apaw. Makimismisa ak matiti Domingaw. Sa bali pa'y dayjay may mayat mutlaeng no agiin nadal tayaw iti sasao ti apaw. Alay, si kalatan di mapan. Pumayak tao no maminsan. Intun awan aramidag. Ha! Makamu ka. Basta awan to ti pababasulam. No madusa kanto iti kastangar aramidam. Kasano ang maisalakan ka, no kasta ka, magsisalakan nga rudan iti bagbaginan. Ha? Natangkan ti uluyaw. Ante, masikugmat gayaman na ni Insan Philly. Anya? Ay, nagbasit pa ila jay anak na masikugmanayn. Ay na, uwan ante. Kat amuyo, sa baliman nante ama jay si Kugna. Anya? Tay sigud anobyo na ngay. Nagsinada ka nun. Anya? Ay unay mo tindagitatat tao. Nagtuturod ang agbasbasol. Ay, day tako nga minang tadida mapan makimisa. Tapno malawlawagan kumamot ti panunod da. Uwan nga roda. Handa tayo lang nga tultuladen. Nga di Domingo nga makimisa tayo. Da tayo pa iti para kararag iti simbahan. Kan para basa iti Biblia. Dalala, di mo tultuladan dagita akakasinsin mo ama nagbasaw kaanakan. Uwan ante. Amok mati nasaya at kanhaan. Isu nga hangkun tong arami dun ti kasjay. Managbasol dagi nga kakasinsin ko. Ipag-erma, mabalin abagbagaam ni Feli nga anak mo. Tanay, masikog man gaya main. Ay, wan nga roda ay pag nagbiit mo nga roda nakabirok iti kasukatin mo na anubyo na. Ay kabagbagaam mo nga min Bagbaga akmet nga madumalat na nga min tagaram kang kwana. Kat masulisog mo no kwa. Ay, awa na ano kasjay akanayon ti aramid na. Saan ang maisalakan? Kahit nakasarita mo ti baro anobyo na. Ibagam tay kasarnan ti anak mo. Ay, agurnong dan sa kanupay ipag. Tawang pa'y makwarta jay lalaki. Kahit aglib indamanan. Kapilitan ng aipag. Ay sos, awanin napaklan launa yun naman nagbasol ni Feli no kastalaang. Kabsat ko ti ama ti anak mo. Isu nga adam mo siguro karbengak ama kibiyang. Awang ka nga rudan day ti kabsat ko amang bagbaga iti anak na. Ay, Di mo ipalubos nga aglib inda. Ibagam taag kasarda pa'y nga umuna sa daag din na. awan mo maaramidak ipag. Ha? Konsentitor ka mo nga ina. Ipalubos mo latan nga agbasol jay anak mo. Di kay mabutang iti kastangar aramidon yaw. Ni, si kamat gayam ti masabat ko Edmund. Papanam. Di talang silya. Si Kangay, papanam. Ay, intaman balay jay padak nga religyosa. Ada Bible study mi ngamin. Ay, kastaya. Mayat nga roda. Ilaklak aman na kami na, silya niya.
Umaya ka kay di Awisan ka man kay di Edmond. Mayat dayjay. Tapakaisa la ka nam. May liklik kay ti basol. Oh, sige, hinton maminsan ton. Tadapay ngamin papanak. Papanamanan aya. Ni, sabong samat datay gamo nga nabalkot iti papel. Ha? Aywan, isagot ko man. Ni, pangisagot amid ta nga Edmond. Eh? Secret. Sabong parakin ka, Irma. Ay na, kababain. Bakbaketan akon. Ngamsagutan nakpaylay ti sabong. Anya ko matidakas na kat pakaragsakak nga rudmet. Oh, awatam kat din. Ay ket, agyaman nak nga rud Edmond. Hagam sayang daytoy asabong. Malaylay tumula ang daytoy no bumayag. Naggastos ka pay lang. Numaminsan, numangisagot ka manan iti sabong. Mabalin na daytoy maimula langan. Tapno saan na sayang, Edmond. Tay addaramot na. Ha? Ay, oo na niya. Oh, sige. At least, imbagam. Amok to no sumarunaw. Okay. Kasanungay. Aklunan na kalin, Irma. Ay, kababain samit. Ang mga nuan niya ti sawan ti tao. Bakit akon nga makinobyo akpay lahaan? Anya ko matibibiyang da. Saan mo't nga isudat agin nayat. Datamit. Isu nga aklunan na kaon. Amok nga damot panagayat mo kanyak. Marikrik nak da ita. Ay, aklunak Edmond. Nabayagan nga dariknaken ka. Nga mabainak lamang aklon. Ta saan tamot nga agbagay. Bakbaketak ngamsi ka. Manulang mo't atawan ti bait ta. Sa nga pulo lang mo't atawan. Okay lang da ita. Alan, aklunan na kaon. Ta agdang natan kas agasawa. Ay, mala. Sige nga roden Wunan. I love you too, Edmond. Oo, huwag yaman na, Irma. Ala, ante! Jay ipag mo! Sumarampit yan! Ha? Apay aya, Celia. Kat no nagpaaram gayam ka ni Edmond, kat isuda ka nun. Anya! Ay, yung kabagbagaan. Lapdam kit ditan Asawa day jay, kapsat mo day jay, di ba? Kan ada asawa ni Edmond. Nagsinadalang. Basula tararami denda. Ay, lakit diya. Ay, naglokon. Impakat naman ti kinaampang nan. Mangibabain day jay nga ipagkaw. Bagbagami isuda ante. Pag sinamkit di. Apay aya at tila pakibibiyang ang Matilda. Di ka baybayan ida ta biyag damit da ita. Asawa day di kabsat ko ni Irma. Isaw nga adakar bengak amang bagbagakan ko na. Bakbakitan ang makinubnubyaw. Kat balo matang. Uwin ngam adasawa ni Edmond. Nagsinadalaang. Angam nagkasarda iti mo na nga asawa na. Saan asika timang pakpakan kadakwada. Iso adi ka makibibiyang iti dayta. Anyat serbek a religyosa. No jak ipakat ti amok maipapan iti sasaw ti apo. Basaul ti aramidon da. Iso a masapol ngagsinada. Bakbakatan na dyan nga ante Irma. Nga maki-boyfriend pa lang. Hanaan mo nga katawaan tayo tilakliko-dan na ante. Ay, win nga rod Ay, no siyak siguro ti mabalaw. Ay, mabain ako na maki-boyfriend. Talaga ti mawid jay anak na kinkuha na nga ampang. Kita jay anak na. Dua nga inauna jay anak na. Ta, agduma dagiti amhada. Wen nga ruda kat da jay mat nga Edmond han nga agpampanunot. Imbis nga jay padak ko mga ubing taraman na ngamhaan mat. Ay, no makiinayat ka, Celia. Pilyum to tay talaga abaraw. Di awan sabit na. Ken awan bisyo na. Ay, wen ante. Amok dagita nga bambanag.
Anya serbek nga relihiyosan no hangko nga ipakat. Piliak nga permi at ipakiasawak. Han nga kumkompormed ta. Kat numabalin, di padak nga relihiyos at ipakirelasyonak, ante. Tapno agpada kami nga maisalakan. Kat mapang kami to iji langit. Ala, Huston Erma. Di mo ikaskasot yan yaman namang mangag mo tapno saan ngagsakit ti barukong mo. Nagsakit lang kami na panunutan. Api akas jay nagijatat tao. No asino pa'y dagiti dinuminggo ngagmisa. Kan dagiti tattao amangas kasaba. Isuda mo timang lalais kamangkat kataway tiliklikod. Damat lang na Matilda kan jay kaanakan na asilya timang dildilaw iti relasyon ta. Sanda kaya ti relasyon ta, Edmond? Saan nga isudat agbalin at tubang itiin na yata, Erma? No kasapulan apumanaw ta ditoy, karamidin ta. Tapno mayadayuta kadag iti toksik at tao. Sige, umanugo ta, kiti day ta singasing mo, Edmond. Pimanaw mo't kaya man da Erma kan Edmond dito'y lugar tayo. Oray sa dino pa'y ti papapananda. Di dan tumaitarayan ti basol da. Basol ti aramidon da. Wen, basol no basol. Ang awan karbe nga mamang lais kadakwada. Kan no agistorya kayo kaniselya, kat katawaan nyo ida. Nangalaan nyo nga iti karbengan nyo amang katawa iti padayo at taaw. Kat amin tayo mo't kat managbasaw. Andaya na santuan at tao. Adda, da kami ang managsimba day ta. Di mo maibagat ti kasta. Tauray dinuminggo kang agsimba. Kan agiwarwaragawag ka pa iti sasao ti apaw. Ang kastamot ti ugalay. Kasanaw apat yan na kadag ti awi sa matataaw. No kastamot ti makit-kita na nga ugalay. Amok isakit mo ni Erma. Talimod nga minakras mo. Na, kita ti kasta pa nagpampanunot mo. Umno ay adang ita nga ibagbagam. Papay, kasta ti religyosa. Kandi mo kadngan ti pada mataaw. Di ka kundi dilaw iti maday nga aramidon ti sabali a tao. Tamis munto pa'y nga anak mo. Kat adda kalimlibin na pada na mutla babae. Nalipatam, tumboy di anak mo. Kundi dilaw kay ti bindot ti sabalay. Ngamjay anak ta, di mo mat nga rod mabagbagaan. Basol mutla ti aramidon na sanaya. Makidenden na iti pada na mutla babae. Kwalakay. Di ka makasaaw, tamapaiswan ka. Sa kita masay. Di ka una, ita kababayin ti kastangar aramidam. Imbes adilawam, muno oyawam ti aramin ti sabali at tao. Ikararagam kit di Tatipod na nga anak ti Diyos. Saan anauyaw, kun saan atismusa. Awanan na nang sininaan na kun ni Pani. Ay nasayat ki diya. Tapno mailisi kayaw iti basaw. Jak ka ba landig may sana nang. Jak na iruam ngawan kadkadwa na. Ada kami makanitatang mau akad kadwam. Nobya ti ka sa pulak na nang. Nobya! Iswa masapul ngagsapul akadagos iti kasukat ni Pani. Anya! Asino ta kadwam asimang pait janin. Nobiak na nang. Ni Eloisa. Naimbag nga oras mo, nana. Janin. Saan man natila irabrabak mo, Amok amang rabrabak kalaeng. Pudno ti ibagbagak nanang. Nobiak ni Eloisa. Agnaeden dito'y balay. Taag din na kamin. Kasapay la ko ma.
Tamaaklunak nga agbalin na manugang, nana. Ay, agtal na ka. Ay, agpadata ba kahit iso adinak manaw-awagan iti nana. Kahit nubyok nga rudan to yan akmaw. O di nana kunakun ka. Unaw, nanang paiki di kumaa. Ay, saan? Jak maaklawn. Agsina kayaw. Jak kayat tiar aramiden yaw. Nulapdan yu tinayat mi. Agtalaw kami langin. Ay, saan na? Sino nga iti katulungan mi ni tatang mo? No panawan da kami anak kaw. No kasta nga rod. Di daklapdan iti kayat kong aramiden, nanang. Ante, tulungan da ko lamang jak. Ha? Ne. Hapayaan, Celia. Intarayak di asawa ni Brother Rosito. Dan natiliwan da kami nga naturog iji balay. Anya? Hapay, adaya relasyon yaw kan ni Brother Rosito. Kwa, owen nga rod. Na-develop nga mentirek na mitaka na yon kami nga kuyog. Anya? Katkasla ko na di asawa ni Rosito nga agdarom. Anya nga darami da kanti. Tulungan dakmat Kumusta jay kaso da Celia ken na jay Rositaw? Ay, kasjay lakay. Nagsasarita dahi jay barangay. Naimbag ta saan pinatuloy jay babae ti darum na kontra kadakwada. Okay. Anyat makunamiti na ita, Matilda. Makunak nga? Anya kumangay? Jay ka anakama na laing agdilaw. Isumot gayam tada aramid na. Ay, manyangay. Tao laeng mit nga agbasaw lakay. Jay tangarun kay. Amin tayaw agbasaw. Awan na santuan. Iso ano adda makabasaw. Di mo katawaan wano tagtagibasitan. Tas ana nasaya at tikasta. Ay, uwain lakay. Namiris kunday tabidot ko. Pudnoonay dayta, anak ko nam. Imbes adilawan, wano katawaan tayaw dagiti agbasbasaw. Ikararagan tayo kit di ida, lakay. Gusto amin nga imbagati asawa kiso manipod idin, inijakon timang dilaw, wano manguyuyaw iti kam maliti padak a tao. Agpatinggala nga roditan, ti kapadasak, ti gaya munok kabsat mo, Matilda.